Киіз басу халықаралық таңлау жеңімпазы Саламат Аяпов атқарады. Ойынында Тахиатас ысылық энерго станциясының Шұғыла энерго халық ансамблі. Гүл дейсең, айқұлаш. Ayın andızın aspanday gavhar, жұлдызым aman esen, бар медің оғайды айтқан, тіліңнен еділді көрген, көзіңнен құмген деген, сөзіңнен мен дидәдің айлансын әй. Senler aman, biz aman, bolmagay bende zin jaman, aynanayın şırağım mınagana aytkan, sözüne sadaqa bolsam özüңнен ey.
Mang baskan mengriye özüne endi jusap şöl baskan kakra basın kat otlap katman kuyruk şal koşkar kuyrukları dıgırışık şakları var şıgırışık aynı yüzlü ak koşkardı şoy yutsan joytacağım bizledin ey. Keşke mezgil bolganda koyşa murat kelgende her savlukta biri törtüp sorlatandı tabalmay jaltan bolgan koşantay menin sen dedi. Koyup ketip edim o atındı 6 aylık hamledar işte kalgan perzentim Nurat'ım benim sen dedi. Senler aman biz aman anda şalgız sen aman munda şalgız men aman 14 yılgı kaybın 7'ge 7 men dedi Nurat'ım benim sen dedi. Bana gaptı aytkanda at üstünde Nurat'ın oturalmay halayı kaddın taşlap kuladı. Perzent şaman derteken taktısını juvarıp perzentin jerge түсürmey kakşıp algan kusaydı. Bağırına basadı, koltuğuna kısadı, közden yasın tögödü her betinen posalıp. Mağlayınan cüpsiyip közden yasın tögödü. Yalgızım aman yekindi ve yakaydı geveksebe aşıladın. Barakalla balam, mineki yel halkı jilangan eken, Qiyaş Şıraudun joluna Alpamız dastandan bir jırlap bir balam. Ene sonda Alpamız Sultan 18 yaşqa tolup, mal tartıp jigit bolayı hep onunla şamallarını kaselik basına oturgan soydu. Sol zamanda Alpamız'ın kılatığın talabı yok, ıngranlarına avru yok, avuzda turatığın edi. Armağan belman götken kızlardı, jaz kelşik bolsa da, alızım demeydi, şahını demeydi, uslap bana aladı. Moynuna kol saladı, betlerinden silep bula boyunu köpkün mekılıyı hep şibiretine de. Kalasında Bayburu Baydın jengesi, jesir kalgan sorladı, Serü Mamağı degen var edi. Ene sol mamanın olu yok, yer jetken yekki birdi kızı var edi. Yer jetken yek kızı kempir gariptin aytkanın kılmaydı. Otunga bar dese barmaydı, suğa bar dese barmaydı. Ene sonda kempir kızların yer toqaqlap qargaydı. Jülmekler, nege aytkanda kılmaysan deydi. Sonda kızları helenip, hey mamabız yerine akbar ayık Bayburu Baydın jağzağı var, avuzda turardı. Arman götsek de koymaydı, berman götsek de koymaydı. Uslap kana alawda tiri azabızda bir edi bize nakbar ektiydi. Hav jağzaq, bu yürümek zor şuqatın bolsa kalmaklardan katının alıp gezep olmayma. Kala menin aldıma tüsün, bu yürümektin işini şay tartqanda kılıp qaytan edip, kızlarda aldına salıp, tayağın beline şalayıp, kempir garip yol qorağına boldu. Kempirge qaraganda kızlar sel gına burrak kırdı. Alpamızdan türedi. Alpamız kızlardı körüp, körgen şiş yoktur kararım. Taymağay kaşkanda uranım. Nege bu akkaden keşiktin, yekki birdi nazlayarım dep kızlardı uslap aldı. Betlerinden silep bula boyunu köpkön bekip durganda kempir gelip hey jağzaq. Berman keldi Alpamızın şakasından bu alıp, Alpamızga qarab, hap bir jaltau sayrap durgan soydu. Jaz ayında şavlan urarı bagitirik oylansanız bizden sizge söz gerek. Bizim yıkı kızım malım haylan
maylap beni göz aldımdan yıkılganını jürnemi jürnemi Kara kalpaktın bir uruva kıyatı atanın devleti jurttan ziyadlayı Bezini yıkı kızım malım maylapını her jürnemek menesini uyadlı uyadlı Yollar uzaktır menzili kırak barışın şancır gündür yollarına karab Kalmaklardan kadınımda alıp gelmesin kıymeşikli kadın senin Jaksırak Kadın jaksırak Sağ ol balam. Salamatcan, endi bana jiydigan xalqqa Есемұрат жүрөк жолу менен Ер шөре дастандан bir жырлап бер балам. Мақұл ұстаз. Әй ершіра ханнан келген қаршыға қарап, ей атланған ермен талабым, бабам көскен халық еді, түп бабам көскен жұрт еді, қазан деген шәһәрге талап әйлеп бараман деп, әне қаршығаға жүрер жолын, һәм барар сапарын бір-бір баян етіп, қане ершіра не деп атқан секілді? Padişahdan kelgin karşıga Mına sözdü aytıbır Jürt sıragan padişaha Kulan tamga girer mi Bay balası bay pandı Ötürek sözgen anarma Atlanbastan durunrak Kelgininde yeleme Gerer yedem keynini Atlanıp yelden çıkkanda Kayıtıp yelge barmaklık ay Mertke layık kılar mı? Tağırdağı karşıga Der kar buldu paçaga Şakırganda barmanda Ol keyninde yermende Sültegen avun almanda Kanatım menen men uçup Kuyruğum menen konmanda Bul yalgançı dünyada Kız akılsız kul akılsız Degen bürünge sözler var Akıllı dep şakırgan Kanına kulluk kılmanda Özüm menen bir kızı Terizisi tenkisi Tüp atası kenkisi Hükümünde könmünde Katardağı karanıray Katarında tımanda Ataminin anamda Gümsay atlavsınımda Eşti verdi muğlumda Ayamasın kolundan Her ne kelgin üstlerin Açı verip aldırıp Koy keynine saldırıp Onun akıl körmesi Yen sesini şaldırsın Ayamasın kolundan Her ne kelgin üstlerin Jetim cesirdin atası Sultanı Sencermez'i kanay men özünü tapsırdım
aytib barşı paçağım Mına sözdü karşığım Men kazanga barganşa Karşılmagay nur şovgay Men kazanga bargan son Karşılmagay karşıga At bağrından kan javgay Keştim kanı kunundu Savgatqa berdim canın diye Barkete bir karşığını Sağ ol balam. Ana yediге dastandan bir növbetinde atqarıp bire qoyayın. Ana yediге Batır Toqtamısxanның jurtuna jayga saylmay bu urjun tulparım minip Noğaydan шығып Сәтемір патшаның жұртына кіріп келе берді. Ana жасаулар 14 gün meyman etdi. Meyman haqını orlap 15-ci gün Сәтемірдің әзеріне алып келе берді. Yediге қанға сәлем берді. Қан сәлемін алды. Қан қиял etdi. Бұл заңғарға сымбірейін аулақта. Ey, taqtıma min dep mirat eteyin. Aqıl meken, aqmaq meken anıqlap qanı bileyin. Aybın bay taqtıma minse, her iskeler kolundan, şamalı tiyer yolundan asqan aqıl batır deyin. Yok taqtıma minbese, minbege korksa, mingen atı şappagan, yeşyede bereket tappagan, öz köyünü özü şappagan, bir zordun yesigin jaqlagan, koy bakkan şopan namert deyin dep. Жасауларды майданға шығарып жіберіп едігені аулаққа алып келіп, қане балам меймансаң таққамын деді. Едіге айбын бады қаршығадай сымпиып қанның тағына мінді. Қан әмірі уәжет деген әміріңіз бітті тағыңыз өзіңіз оқытылмы уағырек болсын деп едіге батыр қайтып тақтан түсті. Әне патша бұның батыр екенлігіне көз жетіп қуанышы қойнына сыймай, балам меймансаң, ауыр көрмесең саған айтажақ 5-6 ауыз арзым бар деді. Естіп едіге қарқылдап күлді. Сіз патша, біз бұқара, мәнісіне ойлап қара. Гәп мәнісін аңғармайдыладың, нәкеш жасулыға ақыл берген жаныңа кәс. Патша бұқараға арз айтса мәскепті шариатқа дұрыс емес. Адаспай қалыққа біз ерейік, ұрқсат ет тақтыңыздан сіз орныңызға біз мінейік. Қолға ұсырып алдым да тұр, қолдан келші шешіп жауап берейік деді. Дәл елден патша ұтылды, қолға ұсырып алдында тұрды. Әне едігіге арысын айтып, Сәтемір патша 5-6 ауыз сөйлеп тұрған жүйрік сайдау. Mendelikte akılım buldu menin mal Kapalıkta tarkatkanman Dünya mal 5-6 ağız sözümüz var Aytayık 7 katlı şamşırağım Kulak salan Жүк көтерген қатарындан ареді Қалқынның жарасы намыс ареді Бұл дүнияда таянышым Дәрманым ақ білекті жалғыз қызым бар еді Makanı şılpıktın kara tavıdı Adam insanға belgili şavıdı Qaqbaqlı da bu düşmanım Бар еді атын айтсам қара дейін дәуәдің Дәуәдің